mwirori wa Kameme TV tafarira no akimenya no iria go tukiaria nawe muthenya umuthi ngioka mwena wa Upper Hill kwaria na utongoria wa kambuni kana mucie wa Nachu makira tukenda kurora thina wa Uikaro thina wa bururi na kihonia kiungimako makiria thini wa ituginya cia thirikari ya bururi uyu ngenda wajirore kamera ugethie mwirori wa Kameme TV umwirori witagwo kiria wikaga na kuria turi wabere njuge to kamande mwalimu Kamande Francis ni chairman wa kiama kia bururi wa Kenya gitagwo National Cooperative Housing Union na umuthi gikeno mwena witu kurati twina mweke wa kwaria na andu itu maundu ma manyumba thini wa Kenya na makiria muno tukurora mitaratara ya thirikari inayo getha thina ucio wa nyumba uthina bina kunyihanyiha. Mwalimu kwina maundu maingi muno tukihutiria megi Uikaro thini wa bururi twakona tafarira cia kwaria maundu maya thirikari ikona haha Uikaro hena thina na thini wa maundu magifanga maundu mao thini wa Big 4 kimwe makarora makauga ni uhoro igi nyumba ici thina wa nyumba thini wa bururi hana atia twanjena hau ituge thini wa nyumba thini wa Kenya ni munene muno na Kenya ni miriga iri ni kuri mene yotikana kuri icagini kuri tutaga ruru me mathina wa ma nyumba na mamikarire na hera maika thini wa mataunini ni tutaga urban environment ru hindi no government focus muno oi ni mikarire ya andu amakome thini wa mataunini na twanyita muno ucio wa mataunini the urban environment ni tuge by mwaka rathirire he nyumba makiria ya nyumba 2 million iria ciaiko ciakitwo na itiakitwo thini wa Kenya ko ni kuri andu metha mataunini umuthi marika nyumba itagirire ta thini wa slums the informal settlement to nyumbira na muikarire ndiriho na byo ni namba 2 million ucinde thina wa bemure ne muno twinagu naguo wakeri tondu wa thini wa mataunini niko kwi nikwarie thini wa kuona kibarua na uko tiguo hi andu guthoma na horo wa biashara na kugu andu makoma kima icagini magithi thini wa mataunini ta Nairobi kana Mombasa na Githumo na thikana kuria kungi na marakoma magithi na rate inya heigana 4% ya Kenya population iyo ni namba nene muno then too arame mataunini no maragiciarana koguo hena higher demand ya manyumba thini wa mataunini na mwaka urathirite demand ya manyumba thini wa mataunini ni nyumba 250 ciako o mwaka no unfortunately ara marakoma gya nyumba thini wa Kenya akia nyumba we mundu we individual kana hi we kambuni turaka nyumba ta 50 peke yake ko mahitaji ni nyumba 5 o mwaka irabatara njeru no turaka nyumba ki nyumba emwe taruta mwaka to wa 2018 toka nyumba 50 ici 200 wogereheire 2 million cia mwaka uria ngimuthi the old stock no yoka 220 riu koguo riu thina ni muritu tondu wa number 2 things andu kuongereka thini wa population ni wa taunini na batu acimara ko magiuka na riu ici nicio tumite thirikari ya Kenya mone ni wega marore thina ucio wa nyumba na itumire hega kundi kireke atuma ni getha andu makrome matena manyumba ni kigitumi itumine nyingi muno wabe thina wa Kenya waka nyumba gicagini kana thini wa Nairobi thogora ni he mathina maingi wabe ni tondu wa cost ya migunda thini wa mataunini ndu twako tukirora mathina maria makoto magicungiria maundu maya mothe nigetha andu mage nyumba ici itumi kia mbere ni tondu wa thina waki wa migunda mwiri thina wa Kenya iguru mu mataunini ndari mwana thogora ucio wa ufarai watu wa kihoto ni kuri andu mena mahinya ma mbia mathia makagura migunda na makamiga ugu nigetha mone uria price wikate ikwambata ndikugu ni thina wa mbere ni cost ya migunda namba 2 ni cost ya material watu kwa na kaploti gwaku no kumana waro wai no garama ya materials irako ni thina ngi wa keri na baitha tundu wa bata muri thina mataunini ni gukorwo ati thini wa thi yothe wira wa barabara kana kurehe mai kurehe thitima na indo ta siwa laini uko wira wa thirikari no thini wa Kenya ka thini wa Africa tondu ukorwo thirikari magoto ikoto ithutha laini yo
Ari ndio mathia mbere makae na plot ciao na magaka nyumba cia toro makaiga ruhoro wa thitima itukore mai matukore no cost yo nayo yako ni very high ruwa ikoro hi plot ya handu haraihu muno na varavara na utikinya thitima ta icio riu ukona na kavao ikire nyumba ya salam kana handu hangi ugia gukumbura mai na thitima toro wathina tocio na cost ni ko very high rimwe re hakinya kiru 30% ya cost ya mwako riu ara marakoma mageka nyumba thini wa Kenya wona magithi magure mugunda handu hanai macoke make nyumba icio ni makomena wiro cio wa kure barabara icio onoko ti cia goro muno na makarehe mai no ruko arame yothe makongerera he nyumba ya mundu cio marenderia kou kosa nyumba gekate ikongerereka ucio naguo thina gutugotuna guthina wa Kenya naguo ugi very important ni horo wa finances horo wa biashara gwaka to thina wa Kenya kinya mwaka uturi utire fegi tukwetaga vivi thina wa Kenya makomena bia tutaka long term finance bia makombete hihi kundu kuna undu meko makira miaka 20 ugu kana miaka 15 bia cia Kenya KCB na kina Equity Bank na Cooperative Bank nisi tutaka little money bia tu wewe mu Kenya no iga bia cia kuthina wa vegine bia ni makoma kihuthira nigetha mahe mundu rundu wa mortgage na tondu wa that challenge interest gako iki iguru ko finance ni wa Kenya that another bigger challenge na more serious ni atiriri tondu akoro wathino wa finances terms na condition iria mahe mu Kenya ya condition ni makugatha koguo mwarimu kira twagira gukorwo tukiuga ni ati rugendo rwa mu Kenya gukorwo akigwatira nyumba no rukorwo ruritu muno gakenda kuria atiriri thirikari ni ona hena thina haha thirikari ni auga ni tukurugamia hana tugeria gukorwo tukihotithia andu aya gukorwo makigia na nyumba kiuria kihuthu muno thirikari ni gwaka nyumba ici ni njuge wega that is very clear mutaratu wa thirikari ni mwega to mera makenyo nyumba cia Kenya iri gwakwo thini wa Kenya miaka 5 ikoro igatagate maybe half a million kinya nyumba kindu 1 million ucio matanya ma thirikari no nitugia atiriri utiri thirikari ya thi hindi no ina hinya wa mwakwa nyumba ta icio thirikari to budget ya thirikari itekeretie wira wa muthemba ta ucio riu koguo cira ko ne thirikari njira ni igiri kurikana maoni makwa ya mbere ni ati wewe mu Kenya wona waka nyumba yaku na njira ciaku ukombe karoni thini wa vegine kana thini wa kema gya cooperative kana kuma kwi biashara yaku nyumba ni turamitara he nyumba icio nyiti uguo nabe turagweta aikorwo waciruta handu bengi kana koguo nabe turagweta hora mwako ucio wa thirikari tumenye kuma number 1 ni ati nyumba ugwaka wi mu Kenya thini wa urban environment ni turamitara he group iriku he group ino ucio ni mutu wa mbere then number 2 thirikari yo nyene ta thini wa Nairobi area hamwe na county government ya Nairobi kwina migunda iko ya thirikari tau mweno wa Jogoo area yothe taru twina mugunda ucio wa thirikari area yothe ni kamakiria mara 5 ma 42 ni hectares mara 5 ma 42 thini wa that area yo na ndio ni ikire ya kanju kana ya thirikari na wava record cia kanju cia tene nyumba cia kitu mweno wa Shauru Moyo ni area yothe kinya makogeni ni nyumba 17,000 17,000 house units ni cia kitu ni kanju miaka ya gatenange na gwara mako mika nyumba icio na makiohiga tondu wa pressure ya manyumba agimathi makiongerera extension tuwe ni irigo extension makiongerera extension na magituika rad road kuwata nyumba ile cia 17,000 na extension currently nyumba ngiri 42,000 ni kugucia to nyumba turumwa single room room atukena rad road kuguo toto tena household ni 42,000 houses rumatanya mathirikari ni mumaya makona atiriri nyumba ikono ciothe no ikimoborwo mundu we wothe na tweke nyumba cia gorova apartment kana ucite flat ndio ni njira iyo ni the best solution handu ha uikara tutinike hatiri-ini twabate iguru twabate iguru ku matanya ni twake nyumba cia apartment tuweta less 80 floors kana 10 floors ndu wana tweka uguo nyumba ciothe ko ira cigwakwo thini wa space iyo ndio makindu ta
200,000 houses nyumba ngiri magana meri no cia kuhaka na kwa kwina space ya mathukuru na kinya kura playground ya ciana na commercial areas wana ure cio githina ure na mutarata ucio yi wabe ni uyu acio ndo 42,000 baba mehe na vazi ya mbere hari nyumba ici gwako nyumba ici riu nyumba ici mwalimu ciako ni thirikari kana ciako ni andu mahotithitio ni thirikari gwaka riu ngetha ciako yi muone na wa thirikari na we mundu ina BI we mu Chinese kana we mu Kenya uramu gwikai ni mugena hagena partnership na thirikari tumietaga PPP public private partnership munyitane thirikari ikunengere mugunda na yo rehe biashara mwako na tuiguane rega kuma de number 1 cost ya nyumba ici ni biashara nona na ba tuiguane kuma mbere mwako wakitwo faida yawe ukumeki ni biashara nona mashimere makome very clear kiria mundu aguthukuma riu we warehe bia tumenye mbica yaku iro kurehe ni ciganona torwa mwako wa nyumba ciganona na batu faida ukumekie tuiguanire mbere nyumba ciakitwo ino yo gwaka na yacio nyumba icio na ciarikia kurika ciothe riu thirikari yo gwikai thogora wa mugunda uyu iweherie ti waku mwaki iweherie ucio mugunda ucio na ndina bata wa faida na njira nguhi riu ku cost ya nyumba icio ni cost yake ya bia cia gwaka nyumba na faida yake ya mundu ucio riu woka ucio waka na njira nguhi kwa so in other words nyumba ici ni cost subsidized na hanene muno na njira nene muno ndungimenya thogora wa mia wa mugunda uria wiga yeah correct kwa hiyo ni mugunda reo ya mwako ucio kwa government ihane mugunda kana county government na ke mwaki ake nyumba no akuhena understand kuma from the beginning at the cost cost ya faida cost ni so much amount of money na batu faida ni weno riu ni mathama cinu ukugania with the number of apartment nigetha umenye nyumba cost ya nyumba ure kuma na matanya mahano nyumba cio cost mithemba ena hakwena nyumba cia single room etwitaga studio one bedroom house ya na batu hakwena a big one bedroom house ya family na kwena nyumba cia two bedroom houses na tuko tuna nyumba cia three bedroom house koko kwena cluster mithemba ena one bedroom itameri second and third bedroom na cost ya nyumba icio kuriga na projection ni kuma kindu hi Kenya shillings 800 ila lowest na size yayo kinya Kenya shillings kindu 3 million Kenya shillings macio ni matanya kio ni matanya makosa ya nyumba icio nigetha mundu akora kigwatira nyumba yake yes aya mwalimu ndenda kuuria kiuria kigi nacu njui mwe ohoro ni wigi gutigira andu mako makigwatira muci ta cooperative ya mici na thirikari na ngamenya ni ukoretwo na miario mingi muno gatagati ga thirikari na andu ta riu gikundi kianyu unyitaniri uyu ungiteithia atia kuhonia thina wa wikaro uria wi thini wa bururi tu hena njira gakundi twamba tunyiti atiriri tondu nyumba ni cia kuoi onako ni cia thirikari kana na njira ya nacio kugwetare baadaye mukenya nyumba ngetha mukenya one nyumba iyo hena njira ciho tofauti ciukite wa mbere mwaka-ini mweri-ini wa April he kambuni ngapendi irambiriirie turamita ni ya Kenya Mortgage Refinance Company iyo ni kambuni ya ina thirikari ina World Bank as a partner na ithuta nacio na aruta cooperative banks twako tu members na idea ni weno ati idea ni weno wira wa refinance company ya mortgage niyo iko ina bia yethebia kule gwetha bia ciayo alafu ikobithie mabegi bia ne ikobithie nacio bia wana matukubithia bia ta icio ko hena njira ya control interest rate tondu bia cimite kure iguru ko fegi kinegero bia icio eronie ngethe he mu Kenya kana nacio ikiho bia ngethe he mu Kenya no kinya kwena control ya interest na idea ni kunyihia cost ya interest yake bia cia mortgage riu iyo ni njira ya partnership gatati ga thirikari na financial institution wa Kenya na company already formed na matanya mahana to by next year mwezi wa February niguo company gako formally ka launch publicly na abire kuruta wira mwaka ura ukite riu hau hena partnership gatati ya thirikari nacio na mafegi thini wa FAO
ko turaho party interest ne guthii na thi toro wa program iyo na niyo ya mbere thini wa Kenya. Then number 2 wakinya mukenya wera ko baruni mortgage yo ndagika ino aikoira mundu miaka 50 years na miaka 60 oguo nduri muhere wa mortgage itumiri giki taru ndagika ino utoro wa mukenya mwaka urathirire ni miaka 64 average 64 wathini wa bengi na miaka 60 makurora oguo kuringana na ndari marakwira na miaka ingina mwana kibande giaku watiga miaka ena okone miaka 50 64 minus 50 watiga 14 riu mogejia miaka 50 uthina kumbere ndugikatia ndungimiona no riri hena mbango mweru ukite thi wa kwari na thirikari ni tuya twambiririe nyamu tutaka multi generational mortgage multi generational mortgage ya jiarwa iramina atiriri we wika mau ayakorwo na miaka 60 na wikara kundu ta muthamba wa shauri moyo nyumba icio na ciarikia gwako we ugathi we form yaku na uihurie kinya miaka yaku 60 miaka yaku 60 no ucio kume hau hena ga space ka mwana waku andikwo etagukimani nake andikwo hau ucio muda miaka 47 onoko ene mwana uragwita gukai mwaka wa 27 na orire ena kibara akwa kiruta andikwo handu hariku hau ruaci wona mandikwo guo ni kumi miaka yaku ya 60 kana 50 ndina bata inimo tona undu ngikianika oikruzi bari twanyitithania generation agi mathina bina wake wakuri haruni ona kungigatuika we ni wehera we na wehera ni akwerera ni tumakiri hau na niyo next of kin riu uciruo mutaratara mweru twina guo na wake hoto wathini wa Singapore wathini wa Japan wathini wa America wathini wa UK nigo mekaga mwarimu aya ngimangira yako ni njuguna ni hari muciari ng'ang'a ukorwo nioete na akauga hena miaka igana ona ni hakinya ni kahinda gakona ni ndagana njuge baba ona ndomukanĩtie horo ũcio isi triga atiriri kuma ndi number 1 we ori we niwe commit ati nyumba ni ya family na njira nguhi na niwe next of kin rudo na nwa saina nwake na hena understanding ya family yothe kuma kuri ithe kana nyina na mwana wake you are next of kin na maru maku mothe hana waihuria na kira ni wekate ni wekira ona thini wa kuriha mortgage yo ukoi party me wekatia ya uko kuriha mortgage yo na ni mortgage ire yumite kuri kambuni ire ko kuga ona marihi mayo no manini ni mekumembega kihonia kingi mwarimu tugwikate then by that way hena mukenya ungi dai na hinya wa riri okuba mortgage ino no riri ethini wa Nairobi kana ethini wa Nakuru tukumwikati ucio hena mutarata ungi ukite mwega tumietaga tenant purchase scheme TPS iramina atiri tenant purchase scheme turamina wewe njuguna ini kamu yaku rento yaku we uri akiru ngiri 7 kana ngiri 4 per month na utindo ugihanika cime ngiri 8 ikinya ngiri 15 na utina mortgage ungi ya ngiri 8 tuwe for example koguo niguo andu tacio megwikwo ni form ni hevo mukunengero na wosaine nawe na ko hena matanya maya wothi na be kuri ha ngiri 8 o mweri no ko we committed kuri utekuna hanini thwa miaka 20 kana miaka 30 nyumba ko yake iko yaku iyo ni model weki urarihira kugura ati urariha rent ukimenya ndeka ya muthia nyumba yako yaku hena matanya macio na gwa muthia hena gwa andu angi matire fweno matire matanya ma nyumba yako yao we hinya wake ni ngiri 3 kana ngiri 4 per month cia kombora nyumba riu hena bata twiciria atiriri tokinya mukenya wothe akwena nyumba thini wa matauni-ini ara matene hinya ucio kimakire nyumba na muikarire na thina bana gwika atia na kuriha rent nduko hena group ya kuriha rent hari ya kuriha rent kugura gwa hena kuriha rent na baadaye nyumba iko yaku hena ucio wa multi generation mortgage na njira nguhi na hena aremene hinya wa kugura nyumba in cash acio thei mena mweke wake wa kuona nyumba icio no ndaika muco bata ni aya othe makorwo mundu ana nyumba yake ndenda kumenya nacu mundu agiuka guku ni mawega mariku maya thiini wa kwigwatira uikaro uyu na ki mundu agikorwo agikenerera rungu rwiburi ria nacu riu wega wa nacu niguo uyu kigo nacu kambia ni kigo national cooperative housing union
nä kå menya atä rä rä members aitå ä nä andå a Kenya makanyitana me ikundi ta rä u tuge mwikana gå kå mwena wa Mathare må kaita mwä ngurubu å guo tå kamå thomithia å horo wa kå ha må cibi saving culture mwakinye mbia iria cia kä hoto ä twaikara thä tå kamwä ra mwethe kamå gå nda taita mwena wa nagå kå rwai mwena wa rwai må kuona kä ndå ä ka igä rä cia må gå nda no handå tå må gå rä må gå nda peke yake twaikara thä tå gä atä rä rä matanya manyu nä nyå ti må gå nda tå gagä cira tå gä atä rä rä må kå bata nyå mba hi ya må ndå o 3 bedroom house tå gaka mathabu ma nyå mba ya 3 bedroom hamwe na cost ya må gå nda tå kona o memba å cio nyå mba ä tå gå gwakä ra ä ra tuä Kenya shillings maybe Kenya shillings 2 million Kenya shillings no tweka mathabu ma income yaku hoti waku tha ici ndå ngä kä hota ta rä u hena mendå me haha hetagwo må tindwa thä inä wa utaring rä mwe ndamakorire me hau macamanä tie makäarangia å guo na tå kä aria nao tå kiga mohe må cibi na makä oha må cibi na makä ona må gå mwena wa rwai na mera nyå mba cia 3 bedroom houses tå kä ona wega nyå mba ya 3 bedroom kå tuä kana plan ya kä wanja kä plot ya nyå mba ya 3 bedroom no to hinya wa utu wa nyumba ya 3 bedroom wi tukiona no nyumba ya 1 bedroom angihota asingo 1 bedroom ko tuki design nyumba ya 3 bedroom na tugeka nyumba yake ya 1 bedroom riu ucio mu Kenya urekire ali akigira nyumba yake ya 1 bedroom no akimenya hena ki hena ga space kuongerera second opore pore third kuringana no hindi yo arakoma gwake na rä ntwä rä arakwa akä rä ha nä rä hiå arä anakå katherangi kå in other words uka keep dream ya må ndå nyumba ya 3 bedroom no ukambia kuma with the known hinya waku ni 1 bedroom no rä mwe nä no ahå kä a mai tå ngai nä wa cia mai pore pore nä kuongerera warika rå rwa mbere then tå kå he rå nä waki nä getha wongere na njä ra teyo ndenda å korwo å kä rora kamera ä rä a kå rä mwä rori wa Kameme TV kå rä må memba wa nacu kå rä må ndå wothe thä inä wa bå rå ri å kiugo gä aku kä a må ico na makä ria ona å rä a må ngä enda gwä cemania nao nä ngä maå ndå merä wa mbere uti nyumba cia bure thini wa Kenya ona maundu macio ma thirikari me mega muno uti nyumba yake ya bure na batu tunyitio utoro wa Kenya wa rucio wi thini wa matauni-ini kou hindi ni kinyite okorwo uta wira wa matatu we conductor kana we driver kana kira gwetha wikaga twambire kuha mucibi nigetha riri na batu tunyitane tukamwe ikoyaga ndiri then tugiye na ciama cia cooperative cia manyumba to njire yo niguo kwina mweke wa kuona uteithio kuma gwi thirikari na kuma gwi kiama kia nacio no wathi wi wiki withi kundu kuraihu yes nikio kiugo ni njogo na wanga mwiro wa Kameme TV no ndonge wa kuongerera ni kuga ati ikundi ni inya kuri wa gukombora kuri wa gukorwo agikara handu ha kuri rent kuri wa gukorwo akiriha rent akorwo akigwatira gwake mucii na ningi ni kuri wa kuriha cash akorwo akigwatira mucii icio ciothe ni irathi kuringana na irathimo cia Ngai no kenene ati o mundu ni akwigwatira mucii wake ucio ni mwalimu Kamande kuma kwa nacu gakiuga tuthie na mbere tuhumuke hanini tugicokereria maundu mangi mega thiini wa ngundu na Uikaro.